Reč je tu zapravo i o jeziku. Vlasi u upotrebi je vlaški govor, je li tako? Rekli smo, taj vlaški govor ima 2 ili 3 narečja, dakle rumunskog dijalekta. Kako to objašnjavate i da li je to možda preduslov ili smetnja, kočnica, kako god, da se ovo o čemu gospodin Žorž priča i konačno ostvari? Dobro, jezik kao takav je jedan. On je dakle rumunski. Govori mogu biti mnogi kao što postoje i na prostoru Srbije. Imamo 5-6 dijalekata. Ovo su narečja što je mnogo, to govori da su ta narečja mnogo bliža nego dijalekti u srpskom jeziku. Svejedno postoji jedan jezik, jel? Mislim da to nije nikakav problem, da bi se ostvarila i ova mogućnost koju zakon pruža, a to je školstvo na maternjem jeziku. Po tom zakonu je Nacionalni savet Vlaške nacionalne zajednice donelo i odluku na prvoj sednici. Ja mislim da je maternji jezik, književni rumunski jezik, ako govorimo o jeziku. I takav bi se jezik i podučavao u školama, u upotrebi rumunsko pismo, je li tako? Tako je, da. Nikako ne predstavlja problem da se taj, da kažemo, banatsko narečje, dakle rumunskog i, ne znam, oltensko i tako dalje, narečje koje mi govorimo, da kažemo, carani i ungurijani, kako ih mi ovako Vlahe nazivamo i delimo. Imamo i ovu mezogrupu, da kažem, nešto što ima i caranskog, ima i tog ungurijanskog, odnosno i oltenskog i banatskog govora. I ta dva govora zapravo su samo produžeci govora iz Oltenije, to je taj oltenski, i produžeci banatskog govora iz rumunskog dela Banata, iz srpskog dela Banata. To su govori kao što inače imate prizrensko-timočki govor naših ovde Torlaka, Šopa i tako dalje. I to ništa ne smeta da se onda u školi uči maternji srpski jezik, tako ovdje ne bi smetao da se uči maternji rumunski jezik, ako govorimo o onom književnom, znači školskom programu. Takav program je i donet. Postoji program da se u izbornom predmetu maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, postoji tu podzakonska akta, su donešena, isto tako, i mislim da i to nije problem. Problem je da mi, kao zajednica i ova zemlja, kao takva, nema kadrove. Prosto smo se odjednom zatekli i mi zatečeni kao zajednica i država Srbija zatečena kao zemlja, da ima zakone, ali da te zakone ne može da sprovede u delo upravo zato što ne postoje kadrovi. To smo rešili na nekakav način da kadrovi budu već oni Vlasi ili već Rumuni koji rade u školstvu Srbije, koji dobro poznaju svoj maternji jezik, s tim da bi oni išli na izvesne kurseve, da kažem da taj svoj jezik maternji dograde ka književnom, da bi tako posle po planu i programu počeli nastavu sa prvim razredima o nacionalnoj kulturi, dakle o obrazovanju uopšte nije samo naučiti ta 30 i nešto slova, nego reći detetu nešto o njegovoj kulturi, o njegovim običajima, o tradiciji, o nošnji, o tome od kada je on tu, šta je on tu i tako dalje. Da ne bude zabuna kao do sada da su to Srbi koji su prešli preko Dunava pa se vratili nakon nekog vremena, eto kao govornici rumunskog jezika, to su zapravo Srbi, da ne budu da su Vlasi zato što imaju vlasate čupave šubare na glavi, da ne budu Vlasi zato što se oni vlače po planinama za svojim stadima i tako dalje. Razno raznih, verujte, u literaturi 19. ali i 20. veka ima tih pogrešnih, nerazjašnjenih tema. Čak je u Boru prošle godine, pardon, 2006. ja mislim, izašla jedna knjiga sa takvim, evo, upravo
nekim razmišljanjima Tihomira Đorđevića, koje je on čovjek, razumem, pisao pre skoro 100 godina, ali da to što je pisano pre 100 godina plasirati sada upravo srpskoj javnosti na terenu gdje ima Vlaha i razume se i tim Vlasima koji i tekako dobro poznaju, makar da čitaju srpski jezik, kako ga dobro i ne govore, tako nešto je deplasirano. To je nešto što je bilo 19. 20. veka, početkom 20. veka, upravo kada je gospodin Žurž rekao da je 21. godine popis počeo da menja stvari. Nakon 21. godine nema više Rumuna preko noći, ima Vlaha i vlaškog jezika. Postoji jedna... Za trenutak samo, upravo to je i moje sledeće pitanje. Vlasi u Srbiji, rekli smo, naseljavaju prostor između Morave, Dunava, Timoka i preko Timoka do granice s Bugarskom. Pomenuli ste taj popis. Po mojoj informaciji, znači, popis iz 2002. kaže da je na teritoriji Borskog okruga, 4 opštine, živalo blizu 150.000 stanovnika, među njima čak 16.449 Vlaha i 659 Rumuna, dok je za isti period u Zaječarskom okrugu bilo 7.155 Vlaha i Rumuna samo 309. To se, je li tako, promenilo? I kakva je sada situacija i ko su, možemo li da damo konačnu definiciju, ko su zapravo Vlasi? Po zakonu, ako o tome govorimo, Vlasi su oni koji se osjećaju Vlasima, jer zakon tako dozvoljava. Znači, svi oni, da kažemo, Vlasi, po znacima navoda, ili Rumuni, kako ih ja osjećam, jer oni nikad ne govori na maternjem jeziku da su Vlasi ili da govore vlaški, ni govorni jezik, kako god, oni govore rumunski, oni se nazivaju međusobnom tom maternjem jeziku, kažu da su Rumuni, noi suntem rumâni, sau vorbim românește, odnosno mi smo Rumuni ili govorimo rumunski, niko ne kaže noi vorbim vlahește. Mislim, ta reč ne postoji. Sad, ako se vratimo i ostavimo zakon po stranu. Ko su Vlasi? Vlasi se pominju kao entitet još u Julija Cezara. To su romanizovani Kelti. Vlasi se pominju kasnije kao romanizovani Franci. Franci su zapravo ne oni Germani, ne, Franci su zapravo i danas Francuzi, kako ih zovemo, to su romanizovani, opet su ih zvali Vlasi. Recimo, Poljaci su Italijane u srednjem veku zvali Vlasima. Ne znam, Dubrovčani su u 15. 16. veku još uvek zvani Vlasima. Ne zato što su oni ovi Vlasi koje mi znamo u istočnoj Srbiji, nego zato što su to romanski narodi. Dakle, stegli smo do opozicije da kažemo da su Vlasi zapravo romanski narodi. Sad, imate vi u podeli tih po jeziku, imate dalmatoromanski jezik, to je onih Romana i, da kažemo, Vlaha ili Morovlaha ili Morlaha ili Morlaka u Dalmaciji, onom dalmatinskom Zagorju, i danas oni, znači, sa otoka, otočani, ili oni s primorja Jadranskog zovu one unutrašnjosti Vlasima ili Morlacima. To je odjek onoga što je još Jiriček zapisivao i u 18. veku, da oni još uvek broje ovce na rumunskom, da oni još uvek znaju neke reči, bajalice, basme, kako bi lečili svoju stoku na rumunskom. Na ovim prostorima, ako govorimo o istočnoj Srbiji, to je upravo, kao što smo rekli na početku, dako-rumunski jezik, ili limba dako-româna, jezik dako-rumuna. Oni imaju više narečja. Dakle, u Rumuniji ovde dva glavna narečja, oltenski i banatski. Postoji i aromâna, limba aromâna ili aromunski jezik, megleno-rumunski jezik, u Makedoniji megleno-rumuna, i aromuna, uopšte, kako mi znamo najčešće zvati, cincara. Sve je to istočna Romanija u literaturi, za razliku od franskog, talijanskog, španskog, katalonskog i drugih romanskih jezika, što je zapadna Romanija. Znači, na ovim prostorima Vlasi su oduvek postojali
i imamo od 9. veka izvore za ovaj prostor, 10., 11., ne znam, da ne spominjem sad vizantijske izvore, da ne maltretiramo vaše gledaoce sa tim detaljima, ali sve do 15. veka imamo vizantijske izvore, dok se Vizantija nije raspala 1453. padom Carigrada, imamo zadnjeg, da kažemo, učenog Atenjanina, Vizantinca, koji u 15. veku kaže da zna za ljude koji su romanskog porekla, koji govore istim jezikom na Dunavu i Savi, isto tako na Pindu. I čitava, kaže, ta Vlahija, dakle, od Karpata pa do Pinda, on se čudi i pošto postoji i tada mnoga razmišljanja otkuda ti Vlasi tu, otkuda ti Romani tu, on kaže, ništa ne bi znao tačnije da kažem, jer postoje mnoge priče, izvora nema, on ih barem nije imao, mi ih danas, razume se, imamo, oni su izdati, izdali su ih u Srpskoj akademiji nauka, imamo vizantijski izvor u 6 svezaka, imamo u Rumuniji takođe, u Bugarskoj takođe, ako znamo čitati francuski, nemački, znači nemački izvori, isto tako i latinski izvore, krstaši, pamtimo to, znamo iz srednje škole, prošli su dolinom Morave, pa su ih tu negdje 1185. 1189. To je znači 12. vek, pa u trećem krstaškom ratu 1211. tu ih Vlasi gađaju otrovnim strelama u vojsci Vizantije. Znači nisu baš tako poželjni. Vizantija ih isto tako, te Vlahe, Romane osjeća kao već odstranjene. Oni jesu u Romaniji, tadašnjoj Vizantiji, koju mi danas zovemo Vizantija. Oni sebe nisu zvali Vizantija, nego Romanija. Znate, u izvorima nigdje ne stoji Vizantija. Oni se vazda pominju na ovim prostorima. I jezik njihov je vazda, kažu, blizak talijanskom, ali se slabo sa Talijanima razume. Ili on je iskvareni latinski, kažu, za naš jezik. On jeste iskvareni, jer to je lingva romana, znači jezik Romana na Balkanu i tako dalje. Mnogo je u običajima našim danas, u jeziku. Mi imamo isto toliko mnogo o kući, mnogo tih naziva, nomenklature oko kuće, nomenklature oko... Nije istina da nismo, znači, imali kuću u srednjem veku, da smo stalno bili migrativni. Mi imamo u izvorima i srpskim i u 11. 12. već veku da imamo i sela Vlaška, u kojima stanuju Vlasi, znači romansko stanovništvo. Da ne pričamo o tome da, recimo, kažu da smo bili samo stočari, da se nismo bavili zemljoradnjom. U 12. 13. veku u srpskim poveljama, srpskih vladara, upravo stoji da mi moramo i da oremo, da mi moramo da dajemo daću za vinograde koje imamo, i tako da, znači, bavili smo se i vinogradarstvom, bavili smo se i apikulturom, odnosno prodavali smo med, prodavali smo, iznosili smo od Carigrada pa do ne znam kojih dubrovačkih emporija koji su imali ovdje po Balkanu, prodavali smo kože, prodavali smo, što znači da smo se bavili stokom, u redu. Ali smo isto tako prodavali i nešto što nema veze sa stočarstvom, nego smo prodavali, recimo, sveće, ne znam, mnoge druge stvari. U jeziku našem danas smo sačuvali 60% fonda latinskog, koji se tiče zemljoradnje. Znate, mi pšenicu, ne znam, ječam, ne znam, raž, ne znam, sve što danas sadimo, mi to znamo reći na maternjem jeziku, a to je iz latinštine, iz latinskog jezika. Znači, ako govorimo o tome orati, arat, to je i danas, znači, od aratum, od latinskog. Tako da orati nije nešto slovensko, nego indoevropsko, što i Latini imaju, što i Rumuni na ovim prostorima, odnosno Vlasi imaju i tako dalje. Mnogo toga se u jeziku može videti i socijalna struktura našeg od srednjega veka, koju smo sačuvali od kasnoantičkog perioda na ovim prostorima, pa do danas. Vazda koristimo iste
iste reči i to ako se neko udubi u jezik, on može vidjeti čime se taj čovjek bavio tokom vekova na ovim prostorima, da se on bavio i zemljoradnjom, dakle agrikulturom, da kažemo tako, on se bavio i baštovanstvom, jer sve ima na svom jeziku i što se tiče baštovanstva, na svom rumunskom jeziku, a kad kažem na rumunskom, kažem u tom smislu da to potiče iz latinskog. Znači, to govori, nije moguće da smo 500-600 godina, šta znam, srednjega veka ili 1000 godina srednjega veka bavili se samo stočarstvom, a celo vreme smo pamtili sve što se tiče agrikulture, ne znam, zemljoradnje, ne znam, svega drugog. Prosto je nemoguće da jedan narod, ako se time ne bavi, da to sačuva u svom jeziku, nego je verovatnije da se time i bavi. Znači, jezik je tu koji mnogo govori o nama, ako ga poznajemo. Do kog stepena je razvijena kultura Vlaha, to poštovanje običaja, pravoslavlja? Pa, ako su običaji u pitanju, to je jedna stvar, ta tradicija i tako dalje. Ako je pravoslavlje, ako govorimo o hrišćanstvu, to je opet drugo pitanje. Znači, to se kod nas jako razlikuje, nije isto. Zašto? Zato što je to hrišćanstvo koje smo mi prvi primili kao, da kažem, nekakvi Latini na ovim prostorima, mi smo, znači, ti koji smo, nas slovenski narodi koji su došli kasnije na Balkanu, tokom 6. i 7. veka, oni su prihvatili hrišćanstvo kasnije, razume se, u 8. 9. veku, znamo kad je formirana srpska pravoslavna, da kažem, arhijepiskopija i tako dalje, sa Savom, Svetim Savom, sve je to u redu. Mislim, mi smo neko vreme, budući smo dislocirani iz naših domova, dolaskom mnogih germanskih, ne znam, avarskih, ne znam, slovenskih plemena, mi smo dislocirani i svakako naši su gradovi, naše crkve, sve ono što obdržava hrišćanstvo i uopšte crkvena organizacija bila razrušena, da kažem, na ovim prostorima. Mi smo to nosili, da kažem, u našim srcima i to što smo imali, to hrišćanstvo, to se vremenom pod uticajem naših verovanja, koja su bila tu, ispod tog sloja, tankog sloja hrišćanstva, jer hrišćanstvo je u Rimskoj imperiji tek od 313. godine, 311. i 313. dekretom Konstantina Velikog došlo, znači kao primereno da se možete graditi crkve, da možete sagraditi crkve, da se možete ići u crkve i tako dalje. Nakon toga, normalno od 6. 7. veka, o tome ne možemo govoriti, sve do negdje 11. veka, kada Vlasi u okviru Vizantije 1020. godine dobijaju pravo na svoju vlašku episkopiju i na bogosluženje na svom, da kažem, jeziku. Problem nastaje u tome što smo mi onda bili ne toliko sesilni, koliko smo bili migrativni. Bilo je sela, bilo je onih sesilnih, ali oni su onda pripadali nekim episkopijama, arhijepiskopijama bugarskim, jer ovo je prostor koji je zahvatila srednjovekovna bugarska država. Govorimo o tim Vlasima. Mi smo, nažalost, na tim prostorima bili ili u sreću kako god sve jedno. Znači, tu je kasnije došla Vizantija u 11. veku ponovo, formirana su teme, formirana je Vlaška episkopija i Vlasi su opet dobili neku svoju, da kažem, hrišćanstvo. Prihvatanjem hrišćanstva slovenskih naroda, plemena na Balkanu, mi smo pripadali vremenom ovoj i onoj episkopiji, ovoj i onoj crkvi. Razume se, sa Ćirilom Metodijom je došla, hrišćanstvo je došlo na slovenskom jeziku, mi smo počeli slušati propovedi na staroslovenskom, tako da je jezik koji ne može se reći u to vreme da smo razumeli, pa i dan danas, verujem, i Srbi sami staroslovenski kada slušaju u crkvi ne razumeju, osim ako nije propoved na čistom srpskom današnjem jeziku. I onda je došlo do toga da se Vlah, da kažem, povukao i povlači iz crkve.
ne nadiknut mnogo crkvi, okrenut više svojim običajima, da bi tako sačuvao svoj jezik, jer se u jeziku i čuva jedan entitet i tako dalje i tako dalje. Ta tradicija je jaka, nošnja, posebno pospratni običaji u koje se ne sme dirati jer se nije igrati sa onim svetom. Prema tome, tu je nešto što se očitava naš identitet i u našem jeziku. Ako to izgubimo, nemamo razloga ni da postojimo. Prosto u jeziku se i očitava, kažem, identitet jednog naroda. Mislim da